салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радио Озодия шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома президенти Тоҷикистон бо сафари ҷавобӣ ба шаҳри Прага омад. Интизор меравад ки чанд лаҳза баъд Эмомалии Раҳмон бо Милош Зиман президенти Чехия мулоқот кунад. Президент Отамбоев аз иштирок дар интихоботи раёсати ҷумҳурӣ даст кашид. ӯ интихоботи одилона ва сазоворро ваъда медиҳад. На самом деле я думал, когда же эти 5 лет пройдут. ва тасмими нави шаҳрдорӣ дар иддаҳо нонвойхонаҳои барқиро дар Душанбе баст. мақомот мегӯянд фаъолияти ин нонвойхонаҳо мушкили бебарқиро зиёд мекунанд. аз ин 111 ададашро мо хомӯш кардем, 86 адади дигараш ба дигар намуди сӯзишворӣ гузаштаганд. ва ҳоло тафсири хабарҳо. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон баъди анҷоми ширкаташ дар ҳамоиши оби Будапешт шоми 3 ноябр ба шаҳри Прага омад. тибқи иттилои мақомоти Чех, имрӯз мулоқоти президенти Тоҷикистон бо Милош Зиман, раиси ҷумҳурии ин кишвар сурат мегирад ва ҳамчунин дидори ӯ бо нахуст-вазир Богуслав Соботка дар назар аст. ҷузъиёти зиёде дар бораи мулоқотҳо бо раҳбарони ҷумҳурии Чех нашр нашудааст. ин сафари Эмомалии Раҳмон дуруст баъди 2 соли сафари Милош Зиман, президенти ҷумҳурии Чех ба Тоҷикистон сурат мегирад. муносибатҳои дипломатии Тоҷикистону Чехия 24 соли пеш барқарор шудааст. вале аз он замон то кунун сафоратхонаи кишварҳо бевосита дар пойтахтҳои ин ду кишвар боз нашуд ва мизони табодули молу колони чандон баланд нест. ҳаҷми тиҷорати дуҷониба байни Тоҷикистон ва Чехия дар соли 2015 беш аз $200,000 ташкил додааст. русия ваъда додааст ки соли оянда ба Тоҷикистон ҳавопаймо ва чархболҳои низомиро тақдим мекунад. дар ин бора миёни вазирони дифои ду кишвар рӯзи 3 ноябр дар ҳошияи як нишаст дар Москав созишнома ба имзо расидааст. Сергей Шойгу, вазири дифои Русия, гуфтааст ин амр барои тақвияти суботу низом дар марзҳои ҷанубии созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ мусоидат хоҳад кард. ин ҳавопаймо чархболи азими русиро 7 моҳи пеш барои як тамрини низомӣ ба Душанбе овард ва Русия ваъда додааст ки ба Тоҷикистон ҳам аслиҳаи пешрафта медиҳад. ваъдаи кӯмаки низомии Русия дар ҳолест ки мувофиқаи қаблӣ барои ироаи ҳавопаймоҳои ҷангӣ ба Тоҷикистон ҳанӯз соли 2012 миёни ду кишвар ҳосил шуда буд. русия ваъдадор шуд ки барои тақвияти иқтидори низомии Тоҷикистону Қирғизистон ду кишвари мизбони пойгоҳи низомияш $70 миллиард масраф кунад. дар баробари ҳавопаймоҳои ҷангӣ таъмини ин кишварҳо бо силоҳу муҳимоти дигари ҷангӣ ҳам ваъда шудааст. Алмазбек Отамбоев, раиси ҷумҳурии Қирғизистон, эълон дошт ки аз мубориза барои моҳлати дуюми президентӣ даст мекашад. ӯ дар мулоқот бо журналистон рӯзи 1 декабр дар Бишкек гуфт ки номзадиашро дар интихоботи навбатӣ ки соли оянда сурат мегирад пешбарӣ намекунад. раиси ҷумҳурии Қирғизистон ҳамчунин одилона ва сазовор баргузор шудани интихоботи президентиро ваъда додааст. Алмазбек Отамбоев, ки 5 соли пеш зимоми қудратро дар Қирғизистон ба даст гирифт, давоми бахсус 2 соли охир дар маркази таваҷҷӯҳи матбуот ва мунаққидонаш қарор дошт. ташаббуси ӯ барои тағйири сарқонуни кишвар ки бо ҳадафи тақвияти мавқеи раиси ҳукумат карда шуд, бо мухолифатҳои ҳамсангарони инқилобии ӯ аз ҷумла Роза Отунбоева, президенти собиқи ин кишвар, рӯбарӯ гардид. ҳоло бармегардем ба Тоҷикистон. маҷлиси намояндагон палатаи парлумонии ин кишвар имрӯз тарҳи дурнамои сиёсати пуливу қарзии кишвар барои соли ояндаро тасвиб кард. зимни баррасии ин лоиҳа аз ҷумла ба вазъи чанд бонки кишвар низ дахл шуд. дар ин замина раиси маҷлиси намояндагон аз Ҷамшед Нурмуҳаммадзода, раиси Бонки Миллӣ хост ки то як моҳи дигар мушкили мардумро зимни гирифтани маблағ аз бонкҳо ҳал кунанд. Мумин Аҳмадӣ дар ин бора баррасии ин тар ва дигар мавзӯи матрах шуда тафсилот дорад. имрӯз парлумони Тоҷикистон ба як қатор қонуну кодексҳо тағйирот ворид кард. бояд зикр кунем ки аксари ин тағйиротҳое ки имрӯз ба қонуну кодексҳо ворид шуд ҷузъӣ буданд, мисли ислоҳ ва ворид кардани бархе калимаҳо дар қонунҳои Тоҷикистон. ҳамзамон дурнамои ё худ стратегияи пулию қарзии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар парлумон баррасӣ шуд. аз ҷумла як вакили парлумон ба раиси Бонки Миллӣ суол дод ки то куҷо вазъи пулию қарзӣ дар соли 2017 беҳтар мешавад. аз ҷумла ин вакили парлумон аз раиси Бонки Миллӣ пурсид ки вазъи бонкҳои Тоҷик Содиротбанк ва Тоҷпромбанк ки имрӯз онҳоро
رهبریت موقتی اداره میکند در سال آینده چی میشود. این وکیل پارلمان گفت که امروز مردم تاجیکستان از سرنوشت اگرو اینوست بانک هم خیلی نگرانند. اما رئیس بانک ملی در پاسخ به سوال این وکیل پارلمان تاجیکستان گفت که هیچ جای نگرانی ندارد و با آینده باید نیک نگریست. او گفت که وضع این بانک هایی که امروز وضع بحرانی رو پشت سر میکنند با جلب سرمایه داخلی و خارجی به کرده میشن و حتما در سیاست پولی و قرضی تاجیکستان آینده تغییرات خوبی به نظر گرفته خواهد شد. дар пай сардиҳо дар душанбе ва бо мушкили камбуди барқ рӯбарӯ шудани сокинони пойтахт шаҳрдорӣ фаъолияти нонвойхонаҳои барқиро манъ кард. мақомот бовар дорад ки боздоштани кори нисфи нонвойхонаҳо дар пойтахт мушкили бенониро ба вуҷуд намеорад ва боиси сарфаи барқ мешавад. бароди юсуфӣ ин мавзӯъро пайгирӣ намуд. ин нонвойхона то чанд вақт пеш боз буд ва ба садҳо нафар аз мардуми шаҳр нон мефурӯхт. вале ҳоло барои он баста аст ки иҷоза надорад барои тафсондани танӯраш аз нерӯи барқ истифода барад. шаҳрдории душанбе амр додааст ки барои таъмини аҳолӣ ба нерӯи барқ нонвойхонаҳои барқӣ кор накунанд. дар ҳудуди шаҳри душанбе 202 хоб адад нонвойхона мавҷуд аст. аз ин 111 ададашро мо хомӯш кардем. 86 адади дигараш ба дигар намуди сӯзишворӣ гузаштаганд. боқимонда нонвойхонаҳо айни замон фаъолият надоранд. ин сабаби он мешавад ки ба сокинон имконияти додани қувваи барқ хуб бештар мешавад. таҷриба нишон дод ки хомӯшкунии қувваи барқ дар нонвойхонаҳо ва ба дигар намуди сӯзишворӣ гузаштани онҳо хоб дар шаҳри душанбе истифодаварии қувваи барқ 1-1.5 маротиба хоб камтар шуд. масъулони нонвойхонаҳо интихоб доранд. метавонанд бо ангишту ҳезум гузаранд, вале ба гуфтаи худашон мумкин аст нонашон қиммат шавад ва мардум ҳам ба наздашон наоянд. сабаби дигар таъсири бади ангишт ба сиҳати нонвой будааст. свет хубтар аст, ба ангишт хеле вазнинтар айда саломатида залал дора. кораш мушкил не, саломатида камтар залал дора. саломати шумо ё масалан одамоти нон да саломати мо баръакси интизорот қатъи кори нонвойхонаҳои барқӣ ва ба сӯзишвории маъмулӣ гузаштани баъзе аз онҳо зоҳиран ба қимати нон таъсири зиёд нагузоштааст. не нон қимат нашуда, нон арзон дадем нархидаш. масалан нисбат ба як ҳафта ду ҳафта пеш не нон қимат накардем ака. амхали нон се сомони мехӯрад, се сом нарх баланд накардем. маълум нест ки нонвойхонаҳои баста дар оянда сабаби боло рафтани нони ба истилоҳ бозорӣ мешаванд ё не. аммо мақомот мегӯянд корхонаҳои бузурги нонпазии барқии душанбе қодир ба таъмини тамоми аҳолӣ ба нон ҳастанд. аммо соҳибони нонвойхонаҳои басташуда бояд то замони гармӣ мунтазир монанд ва манбаи дигаре барои таъмини хонавода ба нон пайдо кунанд. барномаро идома медиҳем. намояндагии шӯрои дания оид ба паноҳҷӯён аз қатъи фаъолияташ дар тоҷикистон хабар дод. масъулини ин созмон сабаби рафтани худро аз ин кишвар дар кам шудани шумораи гурезаҳо дар қаламрави тоҷикистон маъни дод карданд. онҳо мегӯянд ниёзи дигар кишварҳои ҷаҳон ба кӯмакҳои ин шӯро бештар шудааст ва онҳо тасмим гирифтанд ки фаъолияташонро дар он давлатҳо густариш бидиҳанд. برای پناهنده بدون حق کار کلیه دیگر حقوق بی‌معنی می باشد. این یکی از شعارهای برنامه کاری شورای پناهندگان دنیا در تاجیکستان بود. سازمان مذکور از سال آمدنش در سال 2010 به تاجیکستان تا زمان ختمی فعالیت برای تکمیل ملکه کسبی 2500 پناهجو کمک کرده است که بیشترشان شهروندان افغانستانند. این یک چیزی واضح است که مردم افغانستان تقریبا از علم و از فهم یک کم طرف پس ماندن و اینا چون قانون شهروندی را به شرط شاید بایدش نمیدانند و فعلا که هستن ایجا مهاجر شدن یک کمی مشکلات است. پناهندگان افغان در تاجیکستان اکثریت را تشکیل می‌دهند که به علت ناآرامی‌ها در وطنشان تاجیکستان را برای راه یافتن به اروپا و آمریکا استفاده می‌برند. در تاجیکستان بیشتر هم گفته شد که کار نیست، غریبی نیست. مردم خودش 2 میلیون
از ترسیب میره کار کردن و باجوری که کار پیدا نمیشه. شورای پناهندگان دنیا یکی از همان سازمان‌هایی است که دوام 6 سال برای همایش پناهندگان به خصوص افغان‌ها با حکومت تاجیکستان همکاری می‌کرد و به سبب کاهش گریزگان فعالیتش را قطع می‌کند. نیاز به کمک‌های شورای دنیایی در دیگر منطقه‌های یا کشورهای جهان زیادتر است و شورا مجبور می‌شود که دقت خود را او طرفتر بسیارتر او طرف کند. ضمناً تاجیکستان پناهجویان را به سختی حق اقامت و شهروندی می‌دهد با وجود آنکه سازمان ملل از کشور بارها خواسته است با رعایت معیارهای بین المللی وضع را اصلاح کند. ما با همکاری با حکومت مشکل افراد بی‌شهروندی را حل کردیم و آماده ایم در صورت وقوع یگان حادثه فوق‌العاده به کمک تاجیکستان شتابیم. بسته شدن شورای پناهندگان دنیا را جامعه شهروندی واقعی غم‌انگیز نامیدند، چون به گفته آنها چون این سازمان‌ها برای برطرف نمودن ناعدالتی‌های اجتماعی کمک می‌کنند. امیدوار هستیم در همین تالار ما شاهد دوم باره باز شدن شورا می‌گردیم. نمایندگان شورا تاکید کردند با نظرداشت حوادثی که در منطقه می‌گذرد تاجیکستان دائما در مد نظر آنها خواهد بود. آنچه در افغانستان و پاکستان و ایران به وقوع می‌آید ما را وظیفه‌دار می‌کند که تاجیکستان را برای قبول پناهندگان در مد نظر داشته باشیم. شورای پناهندگان دنیا از سال 1956 تأسیس یافته و از سال 1991 طرح‌های بین المللی اجرا می‌کند. در 30 کشور نمایندگی دارد. یک گرغولی سرایی شناخته توجیک برای شرکت در محفل‌های گرغولی سرایی به آمریکا و هندوستان دعوت شده است. هنرمند توجیک این دعوت را بعد از شرکت در جشنواره بین‌المللی ترکمنستان دریافت نمود. حاتم حکیموف که بیشتر عمر خود را صرف آموزش و اجرای گرغولی کرده است، حالا می‌خواهد برای حفظ این موسیقی در تاجیکستان مکتب ویژه را تأسیس بدهد. گزارش نوبتی ما در همین باره قصه می‌کند. همه وقتی یا من همین کودم ترام این خطی میبرم هیچ وقت اگه من دکتر خنده نیست هیچ خروزی من همین دکتره من 60-70 ساله که دکتر در دست من اگه خنده نیست. حاتم حکیموف از آخرین گرغولی سرایان در تاجیکستان است. او الکی به سن 88 رسیده و 76 سال عمرش را به همین نوع موسیقی بخشیده است. نخست در نزد بابایش و بعداً در شاگردی یکی از گرغولی سرایان معروف کشور نشسته است. گرغولی که حماسه خلقی است در عصر 18 در جنوب تاجیکستان دوباره احیا شد. تا پیدایش رادیو و تلویزیون حماسه برای مردم عادی از یگانه واسطه وقت خوشی بود. گرغولی سرایان در تمام جشن‌ها و سورها شرکت می‌کردند و داستان گرغولی قهرمان را که با ظلم و ناحقی مبارزه می‌برد می‌خواندند. اول هیچ که ما را پسند نمی‌کرد. می‌خندیدم، من چشمام قاق بپوشیدم می‌خوندم. استاد گویا که من یک رجب علی گفتنی بعد و هم گلغوری خان بود استاد ما هوایشی انا ما ای هوای بچم به تعلیم گرفتیم ای رجب علی. گرغولی از 30 حکایه عبارت است و سرودن آن از 4 تا 7 ساعت را در بر میگیرد. بیشتری وقتی خود را حاتم حکیموف برای ازبر کردن متن حماسه صرف میکند. حالا او 25 حکایه را از یاد میداند و میخواهد آنها را در شکل کتاب نشر نماید. ареал распространения этого эпоса огромен. Центральная Азия. و غیر از تاجیکستان گرغولی را در ترکمنستان و ازبکستان، آذربایجان، ترکیه در قسمت جنوبی ایران اجرا می‌کنند. در هر کشور خواندن آن مختلف است. مثلا در تاجیکستان فرقش این است که حکایه پورا با حلق خوانده می‌شود. این یگانه رویه در موسیقی ملی عنعنوی است که ترانه با حلق و دوتار اجرا می‌شود. استاد گرغولی حاتم حکیموف در جشنواره بین‌المللی گرغولی سرایی که در ترکمنستان با شرکت 13 کشور دایر شد بهترین اعتراف گردید. غالبیت خود را این هنرمند در زیبا صدا دادن گرغولی با زبان تاجیکی می‌داند و میگوید باید این نوع موسیقی حفظ شود. او تصمیم دارد در نزد کنسرواتوار ملی تاجیکستان مکتب مخصوص گرغولی سرایی را تأسیس بدهد و هنر خود را به شاگردان بیاموزد. با نشر این گزارش برنامه امروز را پایان میبریم. تا نشر برنامه‌های بعدی خدا نگهداری شما.